ndabona ibintu bimeze sawa. Muganga yahageze. Muganga niwe amahirwe ashingiye kuba yatabara isi. Aramutse ageze icyo abera kuri kiriya kirwa cya Guantanamo cyari ikibazo gikomeye cyane. Bazanye umusore urashwe. Jamishas Jamishas n'umusirikare yakomeretse. Ganga rukugira vakare umusore bamurashanu wabi cyane. Mambikana katamara sari kuva ni menshi. I don't have time to wait. There's nothing a medic can do for this man that we cannot. So if you want to help your friend, just hold him still and listen to every word that I say. Mwese mutuze tureko twafashe inshuti yanyu mwipanika na mpamvu yo gusakuza. Stay with me. Look at me. Stay with me. Umwana nanjye mwana bagiye kuvura mwana. Kubaza kuramo isasu ntabyo kuvuga ngo baragutera ikinyano ruba rwakomeye ukuhita baza bajumbamo. Karagashinye kamanutse bagera kuri 0. Isasu rya mbere bari muhanduramo. Katurori. Batani. Uretse subiza inyuma. Hagarika umutsi barashiri gutuma marasa ava. Hagarika umutsi. Katurore urushinge. Uwo mutsi ni karamugageze kuri 0 arapfa. Mutsi nawo bonye. Arawuhagarika amaraso ni wari uri kuvamo. Mutsi yarawuhagaritse. Kanongera karazamuka. Bivuze ngo aramurokoye. Atumwe ibintu bimeze sawa. Muganga tugarukamo imbere muri Guantanamo Bay. Ararange nibonye no ngo musaza ngo nari mfungiye Guantanamo mwana ngo nziramugo. Ngo nje mvuye ibirwa musaza. Hey Commodore. Bamufashe. Kaida yamufashe. Give him a damn thing. Fash. Kaida. Bamufashe Tex Nolan. Al Qaeda. Abasore bayo bari basigaye. Cyari gupfa ibiryo. Mwarashaka gutwara bino biryo. This here's Amir, the big fan of IEDs and mutilating American soldiers. Ati uyu mugabo bita Amiri ndetse n'umugome cyane yagiye yisha abanyamerika benshi cyane. You don't want to do this. Bini tubikore. Tex is the man who let you go from your cells. Ati Tex ni umugabo wabafunguje mwese arabareka muragenda bikabonye icyorezo gikomeye. Tex afata umwanzuro wo kubarekura baramwigaranzura abanyamerika.